Miloš Savčić je bio jedna ljudska gromada. On je bio grandiozna ličnost Srbije krajem 19. i skoro do prve polovine 20. veka. Miloš Savčić je bio jedan od najvećih, po mnogim ocenama i najveći srpski industrijalac, u svakom slučaju najsvestraniji. Miloš Savčić bio je neimar, ali neimar u onom najuzvišenijem smislu. Neko ko je projektovao, gradio i oblikovao savremenu Srbiju. On je bio ličnost koja nije ostavila samo trag u građevinarstvu, nego i u celom tom nekom privredno-finansijskom životu Srbije. Čime god se bavio, on je osjetio da to može da bude veoma korisno za privredu Srbije. Za njegovog života ova ista država se širila i skupljala, ali se ciljevi rada i života Miloša Savčića nisu menjali. Oni su uvek bili posvećeni narodu u kome je potekao i državi kojoj je služio. Miloš Savčić se čitavog svog života rukovodio načelom rat pobeđuje sve. Postoji zabeležena i zapamćena jedna anegdota kako mu je jedan prijatelj rekao: čoveče, pa ti radiš kao da si Nemac. Na šta mu je Savčić odgovorio: a, nisam ja Nemac, ja sam iz Svilajnca. Miloš Savčić rođen je 26. jula 1865. godine u Svilajncu kao treće od 7 dece Jelene i Todora Savčića. Porodica bogatog trgovca Todora Savčića izrasla je u jednu od najznačajnijih i najbogatijih građanskih loza u Srbiji, u kneževini Srbiji, zapravo u drugoj polovini 19. veka. U to doba Srbija razvija svoju državnost, uređuje svoj društveni sistem na zakonodavnim osnovama, ali dosta polaže i na obrazovanje. Todor Savčić je razumeo značaj obrazovanja i kao imućan trgovac imao je mogućnosti, pa je svoje sinove nakon završenih škola u Srbiji poslao na studije u Austriju i Nemačku. Miloš Savčić je u Svilajncu završio osnovnu školu i nižu 4-razrednu gimnaziju, a zatim ga otac šalje na dalje školovanje u Beograd, gde upisuje realku. I onda je otišao u Nemačku na školovanje u Minhen. Završio visoku tehničku školu poznatu za tu oblast. Nakon završenog fakulteta kao đak generacije, Miloš je na preporuku svojih profesora odmah dobio posao, najpre kao na proširenju železničke stanice u Minhenu, a potom počinje da radi u kraljevskim bavarskim železnicama na izgradnji železničke pruge. Savčić će u Minhenu upoznati mladu Nemicu, Katarinu Lev, koju će kasnije oženiti i sa kojom će dobiti 4 sina i ćerku. Tamo je i upoznao gospodina Eiffela. Od Gustava Eiffela 1891. Savčić dobija poziv da se pridruži njegovom timu. U tom trenutku u Svilajncu umire njegova majka Jelena i on se iz tog razloga vraća u Srbiju. I ceo svoj kasniji radni vek je proveo u Srbiji, što je, eto, možemo sa današnje istorijske distance da kažemo, bila sreća za Srbiju i kasnije za onu malo veću državu, Kraljevinu SHS Jugoslaviju. Jer sav svoj elan, sav svoj intelekt, svu svoju snagu on usredsređuje na razvoj Srbije, pre svega privredni razvoj, a potom i društveni i politički. On je bio lokomotiva razvoja 50 godina.